Dobar dan, u današnjem tutorialu govorit ću o PHP funkcijama. Dakle, prvo ćemo otvoriti novi file, spremit ću ga, znači, funkcije.php. Dakle, moram otvoriti zagrade. Ok, funkcije se sastoje od naziva funkcije, parametara koje ulaze u funkciju i naredbe koje se izvršavaju unutar funkcije. Dakle, nju deklariramo ovako. Prvo napišemo function, zatim ime funkcije, otvorimo normalne zagrade i tu stavljamo razne inpute, odnosno ulazne varijable, i ovo je tijelo funkcije, unutra se izvršavaju različite naredbe, ispisi, dodavanje, odnosno vraćanje nekih rezultata i slično. Moramo zakomentirati, pa prvo što ćemo napraviti je sljedeće. Ajmo napraviti funkciju koja će opet ispisivati pozdrav. Znači, nazvat ćemo je pozdrav. Otvorit ćemo zagradu i rećemo eko pozdrav. Ok. Ovo je nešto jednostavno. Da bi se to izvršilo, nju moramo i pozvati. Pozivamo je tako da napišemo njezino ime i pozovemo je. Spremimo i ajmo tu php funkcije php i ovo pozdrav. Dakle, za ovakve neke stvari nećemo koristiti ove funkcije za ovako jednostavne, ali zamislite, evo praktična stvar, imamo ulaznu varijablu ime i tu ćemo mi ispisati ime. I sad, ako mi spremimo i pozovemo ovdje, dobit ćemo error koji nam kaže da argument koji se traži nije pozvan, odnosno nije dodijeljen. I tako, kako nismo dodijelili tu varijablu, ovdje funkcija nema dodijeljenu varijablu i na kraju ispisan samo pozdrav. Dok ovo nisu errori koji će prekinuti izvedbu funkcije, ali nam daje upozorenje da nešto nije kako treba u funkciji. Dakle, to možemo spriječiti tako da jednostavno dodamo jedan defaultnu vrijednost. Znači, ovime dodajemo defaultnu vrijednost, odnosno ako ta varijabla nije prenesena, ona će imati ovu vrijednost, kao ovdje. Evo ga. Znači, sada se ne javljaju više nikakvo upozorenja, zato jer smo mi ovdje rekli da ukoliko ja ne napišem nikakvo ime ovdje ili neku vrijednost, ona će imati po defaultu vrijednost ničega, praznog stringa. Ali ako ja sad ovdje pišem lako tuc, spremim, dobit ćemo pozdrav lako tuc. Ajmo još nešto. To je prva funkcija. Ajmo sljedeću funkciju koju ćemo deklinirati je vrati ime. I sad opet mi ćemo ovdje staviti neko ime i onda ćemo return to ime. Točka zarez. I šta sad ako ja kažem vrati ime? Dobro. I kažem lako
novi ovako tuc, samo točku zarez, ne događa se ništa. Zašto? Zato jer ovom funkcijom mi smo to jednostavno ispisivali. Dok ovom funkcijom mi vraćamo vrijednost, dakle to bi mi morali staviti eko i onda bi došlo novi lako tuc. Jer mi ovime čisto smo vratili vrijednost, dok ovim naređujemo da ispišu. Tako da možete vidjeti ovdje da funkcije u PHP-u ne moraju biti samo funkcije koje vraćaju vrijednost, mogu biti funkcije koje nešto ispisuju. Nadalje, kao što je praksa u nekim drugim jezicima, kao što je C# ili C++, gdje vi kada definirate funkciju morate odrediti i tip te funkcije, kao što je da li će to biti string, integer i slično. No u ovom slučaju kod PHP-a to nije potrebno. Mi to jednostavno definiramo funkciju, a onda će vraćati vrijednost ili ispisivati kako god. To se ovisi o nama programerima koji radimo te funkcije. Kao što smo mogli isto primijetiti, koristili smo ovdje ime i ovdje ime, jednako varijable s drugim vrijednostima. Te nismo dobili nikakvo upozorenje ni grešku od PHP-a da koristimo već definirane varijable. Zašto tako? Zato jer ovo ime odnosi se samo na ovu funkciju, dok ovo ime se odnosi samo na ovu funkciju. A gdje ih pozivamo i dajemo funkciji, to su vrijednosti ove. Tako da ove dvije varijable nisu povezane i zbog toga PHP nam ne daje nikakvu pogrešku. I to bi bilo to što se tiče funkcija, kratko ali jasno. Tu nema puno što ćemo pričati, već jednostavno kasnije kad budemo radili neke komplicirane stvari vidjet ćete što je sve moguće sa njima. Naravno, tu se mogu prenositi više funkcija, odnosno parametara i to će biti sve prikazano. No za danas to bi bilo sve o funkcijama. Hvala i doviđenja.